nta kibazo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda abona ku bantu basaba ko itegeko nshinga rivugururwa kugira ngo abashe kwiyamamariza manda ya gatatu. Yabitangaje mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Kampala, umurwa mukuru wa Uganda, asobanura ko abamusaba kongera kwiyamamaza ari uburenganzira bwabo bwo kuvuga icyo batekereza. Perezida w'u Rwanda yahakanye kandi ibirego bivuga ko akandamiza abatavuga rumwe nawe. Nta mbogamizi mfite ku birebana n'iby'ishyaka runaka cyangwa kanaka baba bavuga. Ni uburenganzira bwabo bwo kubivuga. Ariko hari n'abasanga ibyo birego nta shingiro bifite. Hari n'igihe bamwe bazavuga ngo Kagame nagende. Ntawe nzigera mbwira ngo naceceke. Iyo muvuga ngo umunyapolitiki arakunzwe, ni ibyo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi gusa. Muri Afurika, gukundwa n'abaturage byitwa gutegekesha igitugu. Iyo ukunzwe witwa umunyagitugu. Buri wese nibyo yemera. Perezida w'u Rwanda yaganiriye n'abanyamakuru amaze guhabwa igihembo cy'abantu babereye abandi urugero rwiza kubera ukuntu ateza imbere urubyiruko muri Afurika. Ibinyamakuru byo mu Rwanda byatangaje ko Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Sheikh Musa Fazil Harerimana yasabye ko itegeko nshinga rivugururwa kugira ngo Kagame abashe kongera kwiyamamaza. Itegeko nshinga rivuga ko referendum ari ngombwa ku birebana n'ivugururwa rya manda y'umukuru w'igihugu. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru, Kagame yaboneyeho no kuvuga kuri Victoire Ingabire, umwe mu banyapolitiki batavuga rumwe nawe ubu uri muri gereza aregwa ko yakoranye n'imitwe y'iterabwoba. Hari ibimenyetso bihagije byerekana ko Ingabire yakoranye n'abagize uruhare muri jenoside bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ibyo bimenyetso bituruka ahantu hatandukanye. Ingabire yabaga mu Buholandi, yasubiye mu Rwanda mu kwa mbere mu 2010 agiye kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, ariko ntiyabishoboye amaze gushinjwa icyaha cyo gupfobya jenoside. We aragihakana.